Aku masak sambil bersih-bersih nih. Rapiin dapur dulu, ntar baru keluar rumah. Mesin ini. Berarti duitnya kelasnya. Hat die Klasse wieder zurückgeschickt oder hat sie mich so gezeigt ausgestellt? Iya, lain kayaknya. Lagi mama itu kemana? Hast du uns mal erzählt, dass der Tag nicht so gut macht? Kalau mama itu dana esen wir, dem können wir noch draußen gehen. Ja, deswegen schnell mal das. Hari ini masaknya simple aja teman-teman, cuma spaghetti doang, enggak yang berbumbu banget. Karena emang lagi rempong juga sih, lagi repot ya. Tadi ada tukang juga di sini, apa bilangnya, montir di sini bilangnya, perbaikin saluran air tadi. Tadi ngabisin waktu juga sih, makanya masaknya gampang-gampang aja. Spaghetti kan cepet masaknya. Nah, tapi kalau kita pak bikin sausnya saus ini saus seger ya, maksudnya itu nggak beli saus yang udah jadi dari toko gitu, nggak. Ada selalu bikin fresh dari tomat gitu, tomat fresh. Tadi siang bikin ekstra buat makan malam, porsinya dilebihin. Jadi aku nggak perlu masak yang ekstra lagi. Tapi yang pommes? Peta. Ja. Tadi aku bikin tadi anak-anak ntar bikin spaghetti, makan spaghetti sama ya french fries. Aku bikin french fries sih buat cemilan dong. Udah lama juga nggak bikin french fries. Kayak tadi kepikiran juga, anak-anak request juga kan, ya udah buat cemilannya nanti abis makan. Karena mau keluar kan. Hari kalau lagi libur, mereka boleh stay with-nya longer, boleh lebih lama. Terus juga summer kan, maghribnya jam 10, tadi punya waktu lebih lama main di luar. Enaknya gitu doang. Kalau lagi summer itu enaknya gitu, lebih lama di luar, bisa main keluar. Sekarang mau beres-beres dulu. Kalau di Indonesia liburnya berapa lama, teman-teman? Kasih jawaban di kolom komentar ya. Di Indonesia kayaknya juga lagi libur naik kelas kan ya. Sini enaknya gitu dong sih. Jadi hampir setiap musim itu di sini ada liburnya. Yang libur summer, libur apa ya bilangnya? Libur winter, libur musim gugurnya juga ada. Autumn musim gugur ya, sama libur musim semi, spring breaknya juga ada. Banyak liburnya di sini. Nah, saya tuh lamanya liburan itu 2 mingguan, tapi yang paling lama itu adalah libur naik kelas.
Jadi libur naik kelas ini 1,5 bulan. 1,5 bulan. Kalau di Jerman sama sih 1,5 bulan juga. Cuman biasanya Swiss lebih duluan 1 minggu dari Jerman. Kalau dulu biasanya pas kita tinggal di Swiss, kan suami dari dulu kan emang kerja di Swiss ya. Jadi pas kita tinggal di Jerman maksudnya, suamiku kan masih di Swiss, dibolak-balik gitu kan. Nah, setiap libur sekolah, baru deh kita kesini bahasa gitu. Tapi waktu itu belum rumah yang ini, belum masih apartemen 2 kamar tidur. Nah itu apartemen suami doang kan, cuma doi doang tinggal di situ. Nah tiap libur kita yang kesini. Capek juga lah ya bolak-balik. Jerman sama Swiss kan lumayan juga tuh. Kebetulan kita kan tinggal dulu di border kan, jadi kesini nggak terlalu jauh sih, cuma 2,5 jaman doang. Naik kereta kalau transit 3 jaman sih, nggak terlalu lama. Enak sebenarnya, cuman ya capek juga bolak-balik. Kasihan anak-anak, ketemu papanya cuma pas libur, cuma weekend doang. Jadi lebih baiknya kumpul bareng lagi kan. Hari ke kontrol juga, ngapa-ngapain tuh nggak 2 costed juga, ini nggak 2 pengeluaran ya, kos, dan cuma 1 lebih terkontrol gitu. Cuman sayang aja sih kalau libur summer gini kita nggak bisa kemana-mana, karena papa justru full kerjanya ini pas summer. Proyek dia itu banyak banget teman-teman. Summer itu Masya Allah seluruh Swiss bisa itu dia. Tapi keseringan di Zurich dia kerjanya, Basel sama di Bern, kota Basel. Tapi minggu ini doi kerja di Zurich lagi. Kalau di Zurich itu enaknya gini, ini kan kerja di lapangan ya, bikin rel kereta internasional. Nah, ini kadang ready. Oh super, ini gampang just mami kontrol dan gleich udah, oke? Oh papa Betty. Betty Kesen. Ich mag gleich dan sandwich sayang. Ich mag gleich dan sandwich. Iput Yesus. Apa juga udah kelar makan. Hari ini dia juga nggak mau makan, nggak terlalu yang gimana banget makannya. Gitu sih biasanya kalau gerah gitu, panas gitu, suamiku malah susah makan, banyakan dia minum. Papa juga udah kelar makan, tinggal anak-anak aja nungguin si Justin dulu. Justin udah beres baru makan. Caci. Gulu-gulu, asistas gulu-gulu. Abdul. Ya, dukit Abdul. Abdul. Nah, cien mah. Abdul. Du bist Abdul. Wie viel Uhr gehst du sein? 8 von hier. I will gehen mit Kinder kurz zum Waldcamp. Hah? So Sommerferien auch, darf länger da draußen bleiben, oder? Später kommt nach Hause und duschen im Bett. Ja, genau, Schien. Das ist hier in deiner Ohr. Oh, gadang kantui ya.
Kentut mulu kerjanya. Papa bule gadang kantui, papa. Papa bule godang kantui. Godang kantui, papa bule. Kalau disangka bilangnya godang. Gadang kantui, godang kantui. Bahasa Minangku nggak tahu, bahasa Minang Padang, bahasa sangka kemana tuh? Campur-campur aduk aja dah. Karena mama kan orang Batu Sangkar, orang Kota Tua, bapakku orang Painan. Nah, aku di Padang, gedenya Jakarta. Ya udahlah, bahasanya campur-campur. Ada Caci. Du weißt schon nix. Dia nggak tahu. Wieso weißt du nicht? Du musst alles wissen. Ja, genau. Da auch noch. Cabici. So, 2 Wochen Monika nicht available. Not available. On holiday. 2 Wochen mit Handwaschen. Kolega. 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 Wie geht es dir, Kollege? Alles gut, Kollege? Ja? Mhm. Semangka, semangka. Habis makan semangka. Wo ist die Messer? Was habe ich gelegt? Da. Da hier. Da. Da, Chachi. Ja. Ja, morgen wieder, morgen. Versuch morgen nochmal. Was ist das? So, 2, 3, willst du? Hah? Ne? 2. 2, 3. Mit Salat oder ohne? Hah? Ohne? Dia mau sandwichnya tanpa salad. Ayo rotinya. Ini namanya half rice bread. Nggak tahu namanya apa di Indonesia. Ada nggak sih di Indonesia kayak gini rotinya, teman-teman? Ini bentuknya seperti ini. Tuh, si dalamnya putih. Di Swiss adanya cuma beginian doang. Kalau di Jerman tuh surganya roti, teman-teman. Bahkan kalau kita makan di bakery pagi-pagi tuh, kalian tuh sampai bingung mau milih rotinya yang mana. Kalau di Swiss nggak terlalu. Kalau di sini rata-rata di bakerynya banyak kan cake doang. Cake doang adanya. Roti nggak terlalu banyak kurangnya. Kalau makan malam suka apa? Cuman sandwich aja. Mami, ich hätte nichts. Nein. So geht es doch auch. No. Nein, Mami, ich sitze nicht. Ich stehe. Normal laufen. Nein, ich habe... Gleich essen ya. Gleich essen ya. Ntar lagi mau makan malam mereka. Habis makan malam baru nanti keluar rumah. Ja, was? Udah jam 7 lewat sih. Papa ntar jam 8 berangkatnya. Falsche Richtung. Bikin sandwich. Sandwichnya simple banget.
Nah, dikasihin margarin atau butter gitu kan. Margarin khusus buat roti teman-teman tuh. Mami, Kan. ist der Essen fertig? Ja, gleich. Du weißt nicht, was machst du denn da? Ich bin so. Ja, aber nein, 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 nein. Okay, fertig. Die andere Seite. Kasih ham. Allein. Kasih daging ham. Ya sudah, Sanchez. Ya sudah, Sanchez. Terus ya bang udah kelar belum ya tugasnya? Skimi sudah kelar, tinggal dikontrol doang. Ini bikinin makan nih. Ini sandwichnya gini dong nih. Tuh. Suamiku gitu. Kalau dia lagi males makan, dia maunya kayak gitu doang. Gak mau yang ribet-ribet banget. Jadi kalau lagi musim dingin, itu biasanya aku masak yang berbumbu-bumbu gitu buat dia. Kayak mie goreng, ayam goreng, terus bikin kari gitu. Karena kan kalau panas gini ngangetin makanan nggak enak ya, dari bawaan dari pagi terus siang baru dimakan kalau kerjanya pagi ya kan, ntar malah basi yang ada. Makanya makannya cuma sandwich doang, praktis dan nggak ribet dan nggak cepet rusak juga makanannya gitu. Nah, roti di sini tuh kalau nggak kalian amankan dengan plastik atau dengan box, nanti bakal keras teman-teman. Jadi kalau kayak gitu bisa tahan 2-3 hari. Kalau nggak gitu besoknya udah keras, nggak bisa dimakan sama sekali. Yuk kita lihat si Justin dulu. Udah kelar belum ya? Cucianku ngosok banyak banget, belum kelar. Abang, mana Fatina? Halbe. Du macht das halbe Tschüss und dann essen wir Tschüss, ja? Essen und dann, ja. Und dann, also schon halbe fertig, dann nicht mehr viel dann also. Und dann gehen wir wieder draußen. Essen und dann gehen raus, okay? Kann du schon später, wenn kommt zurück, ya? Kerjanya segini berasa. Ini ngerjain 2 halaman. Kita periksa dulu.